Amri kuu katika amri zote ni upendo. Ni kusema kuwa na upendo na watu wote. Kuwa na upendo katika jamaa. Kuwa na upendo katika kila maeneo. Kuwa na upendo katika kila mahali. Maana yake, watu wakiwa na upendo, upendo hauwezi kuzaa chuki. Upendo hauwezi kuzaa ukabila. Upendo hauwezi kuzaa uwaji wala chuki yoyote ile ambayo haiendani na upendo. Maana yake, ukikuta family ambayo haina upendo, ndizo zile family unakuta muna vurugu, muna chuki, muna masengenyo, muna kushotana vidole, muna uzingiziaji na vitu kadhaa wa kadhaa. Ndio maana katika amri zote ya kwanza ni upendo. Katika upendo hapo unakuta amani, furaha, utulivu. Watu wasipounda upendo, wasipokuwa katika upendo, wasipoungana, hakika vurugu inatawala maeneo hayo. Kwa nini ninasema haya? Unakuta family, huyu na huyu vurugu, huyu na huyu vurugu, huyu na huyu wanashotana vidole, huyu na huyu wanazingiziana, huyu na huyu huyu iko hivi, huyu iko hivi, huyu iko hivi, huyu ananifanya hivi, huyu ananifanya hivi. Unakuta hakika family haiendani kama vile Mungu anavyotaka. Wanazingiziana, wanachukiana, na unakuta watu wanaanza hata waendea hata watu wabaya ili waje watatue shida ya family. Hiyo yote ni kutokuwa na busara. Maana adui anapenda aone mahali ambapo kuna vurugu, ndipo naye anafurahi, na hapo ndipo naye anafungua mlango na kuingiza chuki, chachu nyingi katika family, na kutana family na sambaratika, mmoja huku, mmoja huku, mmoja huku, mmoja huku, na nakuta watu wote tena umoja hawana, na wanaunda uadui kati yao wenyewe. Hayo yote Mungu amekusha kutuonya, wa ndugu zangu, na kusema ya kwamba tuwe na upendo. Tuwe na upendo. Adui anafurahia mahali ambapo anaona kuna vurugu. Yeye naye pia anaingia na anaamusha moto, anaamusha chuki, anaamusha yale ambayo yatavuruga family, na anawasha moto. Unakuta watu wenyewe kwa wenyewe wanaanza kuzingiziana uchawi, watu wenyewe kwa wenyewe wanaanza kushotana vidole, watu wenyewe kwa wenyewe wanaanza kufanya mambo mabaya, na hawana tena dhamiri za utu. Lakini Mungu anatuonya mbele ya wakati, tuwe na busara, tujue namna ya kuishi. Mambo yasipoendana vizuri katika family, muitane, mshauriane, muombane msamaha.
La sivyo, chuki inaweza kumaliza famili yote. Chuki inaweza kuharibu famili yote. Chuki inaweza kuwasha moto na famili inasambaratika. Wandugu zangu, mambo haya ninayoyasema maana ninayaona wazi katika dunia hii tunayoishi. Adui anaingia katika famili, analeta chachu, anaingiza chachu katika famili. Huyu ni adui, huyu mubaya, huyu nini na nini, huyu usipofanya hivi mambo hayataendeka, huyu ni hivi na hivi, huyu sio. Unakuta famili zenyewe kwa zenyewe zinaanza kulana mikia. Lakini kitu nawaambia ndugu, msipo kengeuka na kukamata hatua mbele wakati na kuwa na upendo, hakika mutamalizana wenyewe kwa wenyewe, na baadaye mkisha malizana ndipo ufahamu itakaporudi na kuona ya kwamba yote mlikuwa mnayafanya ni mavi, hayana mafaa. Kisha kumalizana ndipo mtaona ya kwamba vyote mlikuwa nafanya havina maana. Lakini Mungu anapowaonya kusema muwe na upendo, maana anajua, anaona future yenu, anaona ya kwamba msipo kengeuka na kukamata hatua, hakika mutafagiana na kutabaki hata mtu hata mmoja. Chuki ni mbaya. Adui anaweza kuamsha chuki. Anaingia kwa huyu, anamwambia hivi, wenzako hawakupendi, wenzako hivi, wenzako hivi na hivi, wenzako hivi. Hao watu hakika, na wewe ukiwa hauna busara, hauna hekima, basi jua ya kwamba utakamata hatua mbaya na unaanza kuchukia wenzako, unaanza kuleta mambo mabaya katika familia. Lakini kitu cha maana ni kuwa katika mapenzi ya Mungu, kuomba Mungu akuonye na kuonyeshe yale unapaswa kufanya. Mungu akiwa ndani yako, wewe utakuwa dereva wa family, kuwaonyesha yale ambayo wanapaswa kufanya na yale ambayo hawastahili kufanya. Maana upendo ukiwa mwingi katika family, chuki, fitina, ukabila na vitu vingi havitakuwa. Chuki ni mbaya sana. Chuki inaweza kuangamiza na kufagia family na kufagia watu ambao wanawazunguka na kuleta uadui, hata kutokuwa na umoja katika ndugu na ndugu, jamaa na jamaa. Ndio maana ni lazima tuwe na hekima, tuwe na busara, tuwe na umoja, tuwe na umoja katika kila hali. Tujue ya mazuri na tujue mabaya. Mtu akikosa, kabla yeye bado kuomba msamaha, wewe mfikie na mwambie, Bwana, mimi nimeona haya matatizo tunayoyafanya hayatatufanyisha chochote isipokuwa kutuingiza shimoni. Chene naona tuzungumze na tuyamalize. Mimi tayari nimekwisha kusamehe. Hata kama yeye hajakusamehe, wewe umsamehe, basi wewe utakuwa umemaliza yako. Akibaki na chuki, akibaki na mambo kwenye roho, akibaki na yale yasivyoendana, ile inamwangalia, lakini wewe utakuwa umekwisha kumaliza lako. Chuki ni mbaya. Watu wanaleta chuki katika family, migogoro. Unakutana kunji katika family, kunakuwa makunji. Kuna family unaweza kutana kwa kunji 3-4. Mfamily moja kunji 3-4. Kuna kundi la hawa, kundi la hawa, kundi la hawa. Hiyo yote mjue kabisa mwisho yake ni kuwaingiza shimoni. Mwisho yake ni kuwaingiza shimoni. Lakini Mungu anawaonya leo, wa ndugu zangu, muwe na upendo. Tuko nyakati za mwisho. Hizi ni nyakati mbaya ambao watu watakuwa wabaya zaidi na watatenda uovu
na wengi watazingiziana hata kuuana wenyewe kwa wenyewe. Kwa ajili ya nini? Kutokuwa na upendo kamilifu. Adui anafurahia mahali anapoona vurugu, ndipo naye anapata nguvu ya kuleta chachu katika familia. Wandugu zangu, tuwe na hekima. Ni muda wa siku za mwisho huu tunayotembelea. Sasa tuwe na hekima ile ambayo Mungu anataka tuishi nayo. Tusome neno la Mungu kwa wingi, tuombe kwa wingi, tuombe shauri kutoka Mungu. Mungu atupe Roho Mtakatifu, atuongeze katika siku hizi za mwisho. Nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho hizi tunatembelea. Sasa tuwe na busara, tuwe na hekima ambayo itakayotuwezesha kushinda majaribu ya dunia hii. Bila hivyo tutaangamia na tutamalizana kwa vitu vya hovyo, uongo, uzingiziaji wa uongo, vitu vingi vibaya vinaweza kutumaliza, kutuharibu na kutuangamiza si wote. Chuki ni mbaya, chuki ni mbaya, chuki ni mbaya, chuki ni mbaya. Wandugu zangu, tuwe na umoja, tuwe na umoja. Tuache chuki, tuache kuzingiziana uongo, tuache kushotana vidole. Ni nyakati za mwisho. Tusipokengeuka na kukamata hatua, tutajikuta tuko shimoni, wala hakuna kitu ambacho kitakachotutoa mahali hapo. Mungu awabariki na awape mwisho mzuri. Wandugu zangu, na waomba tusameheane. Kama una ubaya ndugu na ndugu,